Za testo združimo moko, sladkor, vanilin sladkor, suhi kvas, jajce, maslo, olje, toplo mleko in sol. Sestavine premešamo in gnetemo 10 minut. Testo naj vzhaja do dvojne prostornine, približno 1 uro. Za nadev združimo mascarpone, jajce, rum, sladkor v prahu, oreo prah in kakao. Nato premešamo. Testo razdelimo na tretjine, te razvaljamo v tanke pravokotnike. Vsakega premažemo z nadevom in potresemo z oreo piškoti. Tesno zavijemo in odrežemo štrukeljca. Nato zavitek narežemo na potičke. Pokrijemo jih za 30 minut, nato jih premažemo z mešanico jajca in mleka. Potresemo oreo piškote in pečemo 15 do 18 minut pri 180 stopinjah Celzija.